boek van Psalm 91 vers 9. Because you be making mas, because you be making masra, diside miki biri presi. You be making da moro he wang trom you tan presi. No wa ogri samiti you, en no wa pesticiki sa kom krosu me pe you de tang. Because asagi hem engel opdrachti abra you, fu kibiri you na ini ala you pasi. Lees Dem sa hori you na loktu na ini dem anu, so that you no naki you futu fadong na wan stone. Isi, gado altijd op de engel de leka skotulon to you. Dat noa ogrine komiti you. Daarom is het belangrijk, alawo abroko yeye. Anders Christus no babi tek de 12 disciples toch. Ja toch, Christus no babi tek de 12 disciples. Mama sorry tak, you wano made, you aptrawa van roof kaiti. If je swaki atrawa dato po ohari kotak emis safaya swaki so. De ya ma ye next week ofa sapasa. Ume kontakanga usirifi faral unu desa.